FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo
Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, dan di sore hari ini ya, pas ya di hari Sabtu kita kedatangan penyuluh bahasa Bali, dan sekarang kita kedatangan penyuluh bahasa Bali tepatnya dari Kecamatan Seririt. Widih. Dan langsung aja ke dispel. Ini dia ada Kakak Putu Adi Dharma Putra SPD MPD dan juga Nilu Rasmi SPD MPD. Selamat sore, Om Swastiastu. Selamat sore, Om Swastiastu. Oke. Ini agak apa ya? Tadi pasti hujan di sana. Ya, lumayan dari pagi. Lumayan. Tapi sekarang di sini udah nggak kena. Tapi kita bahas satu hal yang bisa menyegarkan juga, sama seperti habis hujan seger biasanya ya. Ini sekar alit. Ini kan seger-seger. Biasanya yang seger-seger biasanya belajarin ini gitu ya. Oke, sekar alit ya materinya, dan yang pastinya teman Pro 2 mengingatkan kembali juga untuk belajar sekar alit. Nah, ini dasar atau mungkin juga salah satu yang perlu kita kuasai juga dalam bahasa Bali. Oke, langsung aja silakan Kak Adi. Om Swastiastu. Inggih rahajeng sore para pemirsa RRI Pro 2 Singaraja. Kecunduk malih sareng titiang ring acara Sore Ceria. Titiang Niluh Rasmini, penyuluh bahasa Bali Kecamatan Seririt. Sane polih genah tugas ring Desa Sulanya. Kesarengin semeton titiang Putu Adi Dharma Putra pinaku penyuluh bahasa Bali sane polih amongan ring Desa Pengasulan. Yesus semua. Inggih, sorene puniki titiang mekekale jagi maktayang materi bahasa Bali indik sekar alit. Nggih. Sanika pertama jagi ke aturang demun indik tegas lan soroh-soroh sekar alit majeng ring semeton titiang inggih durusang. Nggih, susuma untuk galah sane ketiba ring sekian titiang
Sane mangkin titiang pacang latarang indik kesusastraan Bali inggih punika kesusastraan Bali Purwa. Kesusastraan Bali wenten kalih soroh luwiripun kesusastraan Bali Purwa utawi tradisional miwah kesusastraan Bali Anyar utawi modern. Sastra Bali Purwa inggih ipun karya sastra sane nganggen basa Bali sane becik nganutin tembang utawi gending miwah marupa satu utawi gancaran tradisional tur ngunggahang manah pitutur piteket saking rede manusia. Sastra Bali Purwa puniki dados kepalih antuk kalih soroh luwiripun sane kepertama soroh tembang utawi pupuh sane kaping kalih inggih punika soroh satu-satu. Ring sastra Bali Purwa wenten akeh pesan paribasa utawi basa rerasmen miwah tutur-tutur tradisional utawi ungkapan napi mawinan sekadi asa punika sastra Bali punika seneng pesan nganggen paribasa utawi basa rerasmen. Ginane wantah mangde wenten pemanis mangde sami mireng utawi ngwacen memaca seneng ring soroh kesusastraan Bali punika. Sastra Bali Purwa puniki soroh tembang puniki dados kepalih utawi keparak kedadosan petang soroh sekadi ring sor puniki. Sane kapertama inggih punika Sekar Are, sane kaping kalih Sekar Alit, sane kaping 3 Sekar Madya, miwah sane kaping 4 Sekar Agung. Sane titiang latarang mangkin inggih punika Sekar Alit. Sekar Alit inggih punika soroh tembang sane nganutin uger-uger sane apada lingse. Soroh Sekar Alit puniki inggihipun sekadi mijil, pucung, mas kumambang, ginade, ginanti utawi kinanti, semarandane, sinom, durme, pangkur, miwah dangdang gule. Ental Sekar Alit kewasanin geguritan. Tembang nyane kewasanin mecepat utawi sinom pangkur. Uger-uger ring sejeroning mekare pupuh utawi tembang wenten lelima inggih punika sane kapertama. Uger-uger sane wenten ring apada lingse inggihipun sane kaping kalih inggih punika sane apada medaging makudang-kudang lengkare utawi carik. Sane kaping 3 inggih punika sane acarik medaging makudang-kudang wande. Sane kaping 4 inggih punika suara pinih ungkur ring acarik medaging suara tetep utawi tendados kagentosin. Sane kaping 5 inggih punika saluring pupuh ngunggahang manah rase karse matiosan. Inggih sane mangkin titiang pacang nelatarang indik artos ring tembang mijil. Tembang mijil inggih ipun tembang sane ngangge pitung carik sane apada lingse tur nganutin ugar-ugar suara sekadi 4A, 6I, 6O, 10A, 10I, 6I, miwah 6U ring ungkur. Tembang mijil puniki anggene ngametuang manah rasi miwah karse. Miwah nganutin antuk tutur-tutur sane patut susile dharma miwah dharma. Sane kaping kalih inggih punika tembang pucung. Tembang pucung puniki inggih ipun tembang sane ngangge 6 carik sane apada lingse tur nganutin suara sekadi 4U, 8U, 6A, 8I, 4U, miwah 8A ring ungkur. Tembang pucung puniki dados anggen ngawetuang manah magegonjakan utawi meliang-liang, mececimpedan, nasihat tutur-tutur utama ring anak alit. Umpama anggen mececimpedan ring drat-dat dudut berag landung
durung buntu miwah tutur utama utawi nasihat ring bibi anu. Sane kaping 3 inggih punika tembang Mas Kumambang. Tembang Mas Kumambang inggih ipun tembang sane ngangge petang carik sane apadelingse tur nganutin uger-uger suara sekadi 12i, 6a, 8i, miwah 8a. Ring ungkur. Tembang Mas Kumambang puniki dados anggen ngawutuang manah sedih, sungsut, lare utawi nangis. Tembang puniki akeh kegendingan oleh anak alit-alit. Sane kaping 4 inggih punika tembang Ginade. Tembang Ginade inggih ipun tembang sane ngangge pitung carik sane apadelingse tur nganutin uger-uger suara sekadi 8a, 8i, 8a, 8u, 8a, 4i, miwah 8a ring ungkur. Tembang Ginade ngawutuang manah sedih, sungsut, duh kecite, lare miwah anak metetangisan. Sane kaping 5 inggih punika tembang Ginanti utawi Kinanti. Inggih ipun tembang sane nganggen 6 carik sane apadelingse tur nganutin uger-uger suara sekadi 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, miwah 8i ring ungkur. Tembang Ginanti puniki biasanya nih keanggen ngunggahang manah meliang-liang utawi meseneng-seneng, mekasih-kasihan utawi sane kantun kasmaran, nguncarang tutur-tutur sane becik utawi filsafat. Inggih sane selantur nyanyi ke latarang antuk sawetran titiang. Inggih para pemirsa lanturang titiang antuk tembang Semarandana. Tembang Semarandana puniki inggihipun tembang sane nganggen pitung carik sane apadelingse tur nganutin uger-uger suara sekadi 8a, 8i, 8e, 8a, 8a, 8u, 8a ring ungkur. Tembang Semarandana puniki anggen ngawatuang manah sedih kungkung dukelare sungsut awinan antuk kasmaran. Karuna Semarandana mendasar antuk semara sane mateges asmara miwah dahana nika mateges api. Dados nyane Semarandana menika mateges api asmara. Inggih yen daweg demun patah hati nggih utawi putus cinta niki biasane para pengawi niki, para penyair niki nganggen pupuh Semarandana. Kelanturang malih antuk pupuh sinom nggih. Tembang sinom puniki inggihipun tembang sane ngangge dase carik sane apadelingse tur nganutin ugar-ugar suara sekadi 8a, 8i, 8a, 8i, 8i, 8u, 8a, 8i, 4u, 8a ring ungkur. Tembang utawi pupuh sinom puniki biasanya niki anggene ngunggahang kerahmat tamahan, liang utawi riang, mituturin anak lian utawi nasehat, amanat, miwah mererawasan utawi matutur-tuturan. Biasanya niki geguritan ring geguritan nggih yen nyurat pengawi dumun, penyair dumun mengawi geguritan utawi mengarang sebuah geguritan nike, biasanya tembang sinom niki kaanggen mungkah ring geguritan nike, artinya pembuka dari sebuah geguritan nggih, pupuh yang dipakai pembuka untuk membuat sebuah geguritan. Sane kaping kutus kelanturang titiang antuk tembang durma. Tembang durma puniki inggihipun tembang sane ngangge pitung carik sane apadelingse nggih. Nganutin ugar-ugar suara 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i ring ungkur. Pupuh durma puniki manggir tatkala ngamet tuang manah galak, bangras, gedeg miwah yen ngunggahang jengah duk kasemaran nggih. Biasane niki tembang durma niki agak kasar nggih, niki agak keras niki mawinan yen ning nembangan pupuh durma niki suaranya niki harus agak powernya niki harus agak gede dan keras niki nggih, karena niki sesuai dengan fungsi dari pupuh durma niki ngemetuang manah galak, bangras utawi gedeg. Sane kaping sia lanturang titiang antuk tembang pangkur utawi pupuh pangkur puniki inggih pun tembang sane ngangge pitung carik
Tur nganutin ugar-ugar suara sekadi 8A, 8U, 8A, 12U, 8A, 8I ring ungkur. Tembang utawi pupuh pangkur puniki biasanya anggene ngametuang manah utawi rasa sani medaging indek asmara nyatuain utawi mituturin anak sanelianan nggih. Sane kaping 4 yang unggahang niki tembang utawi pupuh dangdang gula. Tembang utawi pupuh dangdang gula puniki inggih pun tembang sane ngangge roras carik sane apada lingse tur nganutin ugar-ugar suara sekadi 10I, 4A, 6A, 8E, 8U, 8I, 8A, 8U, 4A, 8I, 8A sekadi mungguh ring ukur sebilang acari. Dangdang gula taler kaparai nama utawi istilah dangdang gendis biasane dados anggene ngematuang manah mas seneng-seneng kasmaran miwah pengajahan utawi peteket. Inggih sekadi asa punika iwau titiang sampun nelatarang indik soroh-soroh pupuh utawi sekar alit tur teges saking sekar alit punika. Malibos jagi unggahang titiang indik imbet utawi tembang saking mekudang-kudang pupuh. Inggih sane mangkin jeda demun nggih hantuk lagu. Manis saja manis kan nyambaline ngodas tatang ngoda dewe kiange ngajar ngator ngatuk rasa tangkae silang ninga ayuan manis beline disubane metelot yang nawang ternyata beli wani hidung balang dini ditu beli maswang rayuan subaliu anak lo beda di korban untung hati Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan?
Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku. Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Inggih para pamirsa Radio RRI Pro 2 Singaraja, iwau sampun katlatarang indek materi sekar alit teges lan sorah-sorah saking sekar alit. Nggih, sane mangken lan turang titiang antuk unggahang tembang sane ka pertama titiang ambil pupusinom. Titiang ambil niki saking geguritan Sucita 1. Nggih, Sucita sane ka pertama. Kawe kana Kawikanan punika sane preside pacang mamunahang Pangaring dambete sami Bangering sane ngawinang ketambetane makesami sekancan laraning jadma sekancan sane ngawinang keduh kitan imanuse ya dena malah ngebak gumi ya diastun male sane ngebek ring gumine kawe kanan ngelebur sami sampun sinah kawikanan punike sane pacang ngelebur makesami wireh wikane puniku sawireh sane kasengguh wikane punike panglukatan pabresihan nana
preside dados panglukatan lan pabersihan ring jagate. Miwah pangan tasih jati Punika taler preside dados pangentas sane jati-jati. Iku sarirana sangyang Punika sane kesengguh inggih pinake sarire ring ide yang mawi sese. Inggih sane mangkin lan turang titiang antuk pupuh sane kaping kalih imbu pupuh niki nggih aksara mayang niki kari melajah sami nggih lan turang titiang antuk pupuh ginade. Bali bagus sang sucita Inggih uduh beli-beli bagus sang cucite. Titiang isu gada Puniki titiang isu gate rauh menangkil. ngaturin beling ajengang Mengaturin anggan beli sumang dennya majangan dumun. Wire sampun wengi langkung Wireh sampun kelintang wengi. bawose ngiring sapihang Nyiring indik bebaosane janggelang dumun. mang depole Sumang dennya boleh nyange daji mengawetang inggih mangde preside iraga mengawitin malih. inggih sane mangkin lan turang titiang antuk
pupuh sane kaping 3 inggih punika pupuh Mas Kumambang. Inggih rahajeng miar sayang. Wenten satwa tutur saking Inggih kecerita wenten punika tuturan satwa saking begawan wareruci samus caya sane keambil saking sastra tutur Sara Samuscaya Parindek manumade sane medaging parindikan irage manumadi Darusato lan manusia inggih sane manumadi dados sarwetaru beburon miwah janme iriki ring jagate. Inggih para pamirsa radio RRI Pro 2 Singaraja iwau sampun titiang unggahang tigang pupuh nggih jenis ini tembang pupuh saking iwau malibos jagi lanturang titiang antuk pupuh selantur nyanyi. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan?
Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya
pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Kalih wargi Nah sampun sina ngawi keledangan inggih ritat kale irage menyame braya ring kulawargi. Inggih lanturang titiang malih asiki niki pupuh sane kaping 4 inggih punika pupuh pangkur. Asih bakti kalih punya Inggih sane kewastanin asih bakti lan punya punika maka dalu tri pararada kewastanin maka tetelu punika nenten jesios wantah triparyarte kak sane kasengguh becik aratinnya pangadaw maka sami punika mateges becik mangde kauningin palih midarataya pepalihane punika mangde becik antuk nelatarang asih iku welas asih tu kawus sane kebaos asih punika welas asih umpaminnya patut agem tur margian punika patut tulad tur laksanayang anggen dasar jroning urip inggih pinake titi pengancan ring sajroning irage
mau urip ring jagate. Inggih para pemirsa RRI Pro 2 yang dijaka pemagena iwau sampun katlatarang indik tegas saking Sekar Alit terus soro-soro saking Sekar Alit punika titiang talar sampun ngunggahang imbe saking mekudang-kudang tembang pupuh nggih dumugi napi sane aturang titiang iwau presiden mapikenoh termaguna ring idedane sareng sami titiang talar ngaptiang pinake penyuluh basa Bali majang ring pariwana para anom-anome mangdesami nggih presiden ngajegang tur ngeleksareang kebudayaan Bali melarapan antuk seneng melajahin sastra Bali inggih titiang nunas pengampura menawi teu wenten kekirangan lan keiwangan titiang nelatarang materi basa Bali wau puputang titiang rahina mangkin antuk ngaturang para masanti. Om Santi 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 Om. Oke, itu dia teman Pro 2 untuk sore ceria hari ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Adi ya, juga ada Mbok Rasmini ya yang sudah bersedia datang ke Pro 2 untuk ini membawakan materi tentang Sekar Alit. Ya, ini menjadi pelajaran mungkin di awal SD gitu sampai kuliah mungkin udah dapat ini ya. Boleh untuk mempelajari ini. Tapi kita diingatkan lagi sama teman-teman penyuluh dari Kecamatan Seririt bahwa Sekar Alit itu juga kita perlu lestarikan teman Pro 2. Thank you banget ya Kakak Adi, Kak Rasmini juga yang sudah hadir untuk di sore hari ini. Terima kasih banyak dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune untuk di sore hari ini dan jangan kemana-mana, gue sedih bakal nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 6 sore. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa
liburan di rumah terus. Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi